bali molero goralia Matilda Cheng bali molero goralia meeting igabu njogo cha mata bali molero goralia Kimuranche. Wageni wote wale ambao mko pale juu, Mrs. Nyambongi kutoka hapo na waomba mteremuke hapa. Sitaki kuita majina sasa, na wajua wote. Jared Mokua na timu yako yote, na timu yako teremuka hapa. Evelyn Ochia wadi Ambarangeli, asante kwa kutii. Mmekaribishwa ili tushirikiane pamoja. Asante. Mune meeting yenjogo cha neroga program ya nyoli ujida kemeronge ne kiagera yalengie guchaka chinsa inye kene mokurigera chinsa chino bono kiasoire chinsa isano igonga mocha moturwani kiagera program muroche asimwanye finyira korwa. Brenda kuja, timu yako yote mnaomba mteremuke hapa chini tafadhali, njoo. Jared hizo viti zilete huku chini. Bia mono kanaro limo ngina melia otirimboka wocha igoma itebo na ndo nditeyo gutikara maga yae. Bia mono sana. Asante. Tukuje wote. Chikora na familia inapoendelea kuteremuka, naomba mpiga kinanda wa kwaya pale chini aendelee kujiandaa kwa wimbo mmoja. Baada ya kupata wimbo, tutapata ombi la kufungua mkutano kupitia mwalimu wetu wa dini ili tuanze programu yetu. Asante. Edu inatambo naye ngora ngeli bado still. Edu inatambo injua. Alafu masama. Kere kwa kolire mochega. Motokonye gendo kera kemo kitu tusikie birogebi. Elinda bagende banyoli baga asaba kwisaranza. Na ino nyokomanta ino monya kinyoro. Na ino saranste kero kibangire. Oye kero kurwa ekemo. Ligia soko laki. Okebe kwisaranze. Nkagetinga abanyakenyoro barabumba maete no tunya kubanyoria ke barori birogo birosi bwabo igo bakomanya ngibi ibona bitoko bekense melinde tuisaranze nabageni banyore ase bakobera. Asante. Haya, tunaomba tu uwekewe hiyo wimbo ili tupate kuburudika kidogo. Karibuni sana kwa boma ya Mzee Charles. Kwaya tafadhali naomba mchongee mbele ili mtupe wimbo. Baada ya wimbo huu mfupi tutapata ombi la ufunguzi wa mkutano kupitia mwalimu wetu wa dini. Kutoka hapo sasa tutarejea na programu yetu na tutaenda kwa mwendo wa kasi. Asante. Kwaya karibu. Kama bado anatafuta nyimbo, kwaya itoingia kanisa yetu ya Catholic. Kama umevaa t-shirt ya black inafaa uko huku chini. Onya nomo anakuaya itakero toke mahata senge nchone mtoko chakera alafu umukatekista manye kutoigora na masaba. Kama kwaya inajiandaa, asante kwaya yetu, karibu sana. Kwaya inaendelea kujiandaa. Kwaya yetu ya Bobaracho, St. Joseph, St. Joseph Bobaracho. Catholic kwaya. St. Ladies. St. Denis. Oh, St. Denis, Asante. Asante sana St. Denis. Kwa hiyo tuingia ya Catholic. Alafu akitoka mkatekista atatupeleka kwa maombi, kwa sala. Alafu chairman wetu hapa ambaye ni aspiring MCA atatuelekeza. Tukisaidiana na yeye na Silas na mzee Monda. Alafu monginobe ready. Berange na inche gango kwandali bagotere olere umuro mino. Sawa kwaya. Umeondoka wetu
Mtumishi wako maskani pako, mfungulie malango yako aingie. Mpokee mtumishi wako maskani pako, mfungulie malango yako aingie. Mpokee mtumishi wako maskani pako, mfungulie malango yako aingie. Mpokee mtumishi wako maskani pako, mfungulie malango yako aingie. Usiyakumbuke Baba makosa yake, Baba uyasafishe yote. Mpokee mtumishi wako maskani pako, mfungulie malango yako aingie. Mpokee mtumishi wako maskani pako, mfungulie malango yako aingie. Tukijawa na huzuni Baba tufariji, utupe matumaini na tulizo. Mpokee mtumishi wako maskani pako, mfungulie malango yako aingie. Mpokee mtumishi wako maskani pako, mfungulie malango yako aingie. Ungeyahesabu maovu yetu, ni nani angesimama mbele yako? Mpokee mtumishi wako maskani pako, mfungulie malango yako aingie. Mpokee mtumishi wako maskani pako, mfungulie malango yako aingie.
mpokee mtumishi wako maskani pako, mfungulie malango yako aingie. Mpokee mtumishi wako maskani pako, mfungulie malango yako aingie. Watakatifu wote mkamkaribishe, daima mutuombee kwa Mungu. Mpokee mtumishi wako maskani pako, mfungulie malango yako aingie. Mpokee mtumishi wako maskani pako, mfungulie malango yako aingie. Umeondoka kwetu, nenda kwa Muumba wako. Umeondoka kwetu, nenda kwa Muumba wako. Familia yako wafarijike. Umeondoka kwetu, watoto wako walindwe vyema. Nenda kwa Muumba wako. Ungana nao watakatifu. Umeondoka kwetu, milele yote utuombee. Nenda kwa Muumba wako. Asanteni sana. Asante sana kwa yetu ya Mtakatifu Denis Bobaracho kwa wimbo wa ufunguzi wa mkutano wa leo. Naomba tusimame kwa sala ili tuanze rasmi. Familia tusimame wote. Wenye kofia tunawaomba tu kwa heshima mvue kofia zenu kwa kumheshimu Mwenyezi Mungu. Asiri ya Tata, nilio Mwana, nilio Moyo Mutakatifu. Tato itore igoro, irieta riao risikwe, obonda bwao boiche, ogwanja kwao gokorekane nsaiga buna igoro. Otoe bono endagera yaito eya bono, otorusie ibe byaito, buna intwe togotiga abagotochegia, tobaisa gotobeka sogotemwa. Ne otobogari korwa sobu bonse, amina. Masuge Maria, waichoire neema, Munguru nare nae, kwa nyorire gesio, kobwa abakungu bonsi, na Yesu mwana wenda yao nare negesio. Maria mutakatifu ngina Nyasaye,
tusabire ntwabasaria bono nase ekero kia ogokwa gwaito. Amina. Obonene bobe ase Nyasaye Tata, Omwana na Omoyo Omotakatifu, buna bwarenge kare, buri bono, nabo borabe emiaka yonsi. Amina. Monene Nyasaye Tata omobuya otakoera, twatenanera iga ase eng'encho ya ogwancha kwao, na ase eng'encho kwarangerie omogaka Charles Monda korwa ase oboiko bwense. Kogosaba tore buna mwanyabanto onye okorete mamochanda ase obosi bwao, ase amabera ao onyare komwabera, ere onyare kwarigania omoyo oye ase abatakatifu bao. Na intwe aba twatigaire ase ense Nyasaye, twasabire otwariganie, otworokererie ase chinguru chia Omoyo Omotakatifu, tonyare gokomanya, tonyare kogwancha, naende tonyare gokoereria, na goikerania amachiko ao na emeroberi yao, eri tonyare kogwenera ase obosi bwao. Bono monene emeroberi yaye yokogacha omobere bwa amagoko ao, omobere o Charles, ekero yachakire, twagosabire onyare koba omonyakerogo, naende onyare koba omorai omuya ase bari bare ase chinchera gocha. Onyare kobarusiria ebigocha, baike buya, tonyare gosanga na barabwo, nekero torakore Nyasaye goika maragoba, naende onyare gotoiranikera oyomo ase enka yaye ase omorembe oo. Mise enche nigo egosomwa iga Nyasaye, twasabire ebe eng'encho mono ase obogima bwaito, enyare gotoonchora na gotobeka ang'e ase ogosemeria kwao. Na intwe katore ase ense, tonyare gokogwenera, na togwenere obogima boria bwa igoro gwatwariganeirie. Bono twetigire asore, onyare koba omoteneneri goetera ase bari batenenete omoigo oyo iga, goika ekero togokora, ogwancha kwao gokoreke, kiagera twasabire goetera ase Yesu Kristo, oyo ore omonguru oito. Ase erita ria Tata, na Omwana, na Omoyo Omotakatifu. Amina. Buya mono ase Nyasaye. Buya mono sana omwarimu. Nyuma totorachaka program. Oyo minto narengega obwata kotera koranche mong'ina Elizabeth nabago gosoa mutuga iga otogotera tochake program. Jerusalem yense ye kabachanda batum. Jerusalem yense ye kabachanda batum. Kera vare korandi enchiri yaye. Kera vare korandi enchiri yaye amanen. Ustano manene bakanyori mechan. Kera gene taigora barakiwa kare. Kera gene taigora barakiwa kare. Nga indiara chagoto ya toire guru. Eria tosa enseñe kare gocha yoman. Karagana taigora barakiwa kare. Karagana taigora barakiwa kare. Nga indiara chagoto ya toire guru. Eria tosa enseñe kare gocha yomando. Tiganande matera riokon. Oh, sina aitonti guasa. Samboti sinotingite toa. Samboti sinotingite toa. Ayo monya vivo taguancho igore. Omotongo turare gesieri. Erio gibuneria yeso. Oh, sina aitonti guasa. Samboti sinotingite toa. Samboti sinotingite toa. Ayo monya vivo taguancho igore. Omotongo turare gesieri. Erio gibuneria yeso. Oh, sina aitonti guasa. Samboti sinotingite toa. Pigia mama makofi. Bia mono mongina. Kupata mama kama anaimba kizungu si rahisi. Somebody's knocking to the door. Bia mono sana Elizabeth. Bia mono sana mongina Elizabeth. Ase kuruwa kotera gokoremia. Ande nyasa gosenie. Bono kagete
tubachinga sana asengencho omo sasloti munagocha tumemaliza chapter ya kuongea kukurangarirwo cha o Elieta na kero kende nya kubwata gotera gusona gusaba esengenjo yechingaki wano gochaga tore nyuma totra chaka totagete tuchakire abatureti bari bande bonse bara baje motwa batochakire program narora Mr. Jared Mokwa enjoy gore omukutano oyo arororo tumagochaka ase menya mwana omanyakerogo inche soko nyorera libageri inche nyare korwa engora yane gocha senke ndaraji gokwana yone mugambi onde bali tokubwaterana imbaroje somore mwango gocha ende tokwane twensi gato ngantu akora batuleti baito okay anye mbayo kirire ngoreye gocha somwaka obeto kurara mwaka munda nje naletire ngora yane gocha senke ono nirianda atebe ng'abana ba minto tusabe Nyasaye tubasaberanie asengenjo twensi norogenda tore korwa soboiko bwensi abageni mwensi mwaikaga mwariganiwe iweka tutaendelea kushirikiana pamoja nanyi mahali popote. Wageni ambao mmefika hapa mmekaribishwa sana, tafadhali jisikie nyumbani kwa ajili ya mwenda zake. Asante, sina mengi. Majina ni Jared Mokwa Ratemo kutoka Inaga, kijiji cha Inaga. Bia mono sana mugambi iganga nabatete kwa baingengenche chile ase binyoro ekenyoro kuruka mairi mbiri oyore kuruma mbiri na bagoja ha represent mairi mbiri oyoro bia mono sana mugaka Nyankuna kuru mairi mbiri atoko genda Nyankuba yo oyo Nyankuba na bogonya kweroveria kumugaka Nyankuna agokora korwese ekipasa sauti. Abana ba Nyasaye nko bakwani bwakire buya bwakire naende njengo kwana ngo rukusakari Nyankuna wone tobekaine na munda nsa ngumbu ono intutu wachire gaiga aso korupole ase omongina meri na abana baye na amate bamwabo babosano na abande egento ndataka goteba nekemo monda ntomo manyete monda atuakina ne no toraba na kesare monda ko matuakina aga mondo oetiro bugima bwaye bwaruro nantu bono twatigaire monda ya erirere bono natolera natokoraki mondere orarire Nyasaye bono ero maite sara mubeke no bugima bwaye buna bwarengese nantu bono intu dotigarete totakeire torosio bugima bwaito egere togende Yesu goche kerara cheria kabere atoireka aye orakwa ngakioroche obugima bwao no borose tio Yesu Nyasaye egente kenene nona ketogo some Bible egente kenene togo tebuna Yesu nero bogima nero kobokigwa ekere Yesu ara cheria kabere nanyore goteneine boronge esamagorao egera akoire igoro ntomanyete Paulo. I like Paulo sana. Paulo agoteba ngakiere kera arengensa akorerete Nyasaye agakora omaite nga Nyasaye agakorera ekera anyorete Yesu origerio bogima bwa Paulo botangani nero lingo goita abakristo lakini ekera onjogete akamanyanga onyorire Yesu
iya amanyete ng'ebinto bionsi bibirense mbosa akairana agakorera Yeso naende ekero agokwana Paulo agoteba ng'a ekero are iga iganse ere Yeso agokorera karakwe yamaete ng'a Yeso nate komoireria kabere na kare ase ense eye egasi agokora na ya Yeso aye okonete kwao ng'aki kore Yeso gokorera gose setani egente ekenene inche buna amanyete tiga toirane chikanisa chiaito torosie chinchera chiaito tobwatia amachiko a Nyasaye buna Yeso agototebia egere ekero Yeso arache togende kambuya mono bana ba Nyasaye ayio nao nabatigera ng'a tiga toirane ase ekanisa. Mbia mono sana muntu kurunyankoba mugeni kurunyankoba. Tunakimbisha wakati tafadhali. Tukitoka Nyankoba Nyakomisaro wenye Nyankoba tayo Nyakomisaro Bobaracho sawa chairman koroka naba dambayo ase eng'encho abaminto bataraika onde koro nyaura okora nyaura tayo nyaura bas twachire ase onde bwensi oromosani omarehemu ibageneria onde bwensi oromosani omarehemu atokwenda bwango sana se chingaki igo nande kugote motua kamoranche nerieta useuko saba na kogenda musani omondo kora tayo ondara bwato gotera ntomo siekrara tokwenda bwango sana oyo bwato gotera ekwaya ya Mtakatifu Dennis kindly togotera asogo switching koro chia familia Mtakatifu Dennis please togotera ekwaya kende nyakweyarigani makuru nena bagotera mbwangari tuanya aratera okomonande Haleluya inwe abanginana bagakakarweta isi ya manene abanginana bagakakarweta isi ya manene ita isi ya manene mwarakia abana baino muna barache koyerwa eba moenyasa ebiemeganda. Haleluya inwe abanginana bagakakarweta isi ya manene ita isi ya manene mwarakia abana baino muna barache koyerwa eba moenyasa ebiemeganda. Haleluya inwe abanginana bagakakarweta isi ya manene ita isi ya manene mwarakia abana baino muna barache koyerwa eba moenyasa ebiemeganda.
Alimfufua Lazaro kaburini, akawa mzima tena mwenye nguvu. Alimfufua Lazaro kaburini, akawa mzima tena mwenye nguvu. Yule Yesu yule anabadilika, yule mwanzo yule mwisho, abadilika. Yule Yesu yule anabadilika, yule mwanzo yule mwisho, abadilika. Alimfungua macho Bartimayo, akaona tena Yesu mwenye nguvu. Alimfungua macho Bartimayo, akaona tena Yesu mwenye nguvu. Yule Yesu yule anabadilika, yule mwanzo yule mwisho, abadilika. Yule Yesu yule anabadilika, yule mwanzo yule mwisho, abadilika. Alikufa Yesu tena akafufuka, akashinda mauti, yeye ni mshindi. Alikufa Yesu tena akafufuka, akashinda mauti, yeye ni mshindi. Yule Yesu yule anabadilika, yule mwanzo yule mwisho, abadilika. Yule Yesu yule anabadilika, yule mwanzo yule mwisho, abadilika. Anaweza ponya magonjwa yoyote, yale ya tiba na yasiyo na tiba. Anaweza ponya magonjwa yoyote, yale ya tiba na yasiyo na tiba. Yule Yesu yule anabadilika, yule mwanzo yule mwisho, abadilika. Yule Yesu yule anabadilika, yule mwanzo yule mwisho, abadilika. Anaweza tatua shida zako wewe, mulilie yeye, Bwana ni muweza. Anaweza tatua shida zako wewe, mulilie yeye, Bwana ni muweza. Yule Yesu yule anabadilika, yule mwanzo yule mwisho, abadilika. Yule Yesu yule anabadilika, yule mwanzo yule mwisho, abadilika. Asifiwe Baba Roho Mtakatifu, kama mwanzo hata na siku
mbia mono wanakwaya baitu singa kechi gati atwe secretary etasomera na bali baikire baramona intuga iga. Asante sana mbia mono sana inje mukonga njira kwana sege soira singi njutu bwata abageni talibo sawa. Aya, wageni wetu umetoka sehemu mbalimbali kuja kwa boma ya Charles Monda, tunawakaribisha. Tuko na mgeni kutoka Manga, anaitwa Evans Maraga, Maranga. Anasema yeye ni mgeni hapa, karibu. Peter Kiriago ambaye ni baba mkwe, karibu. Anatoka South Mugirango. Dismas Yogutu anatoka Igonga, karibu. Simon Mosoti anatoka Igonga. Tuko na Ezekiel Nyaribo na familia yake, anasema hao ni mashemeji kutoka kwa Iboma, kwa hivyo jisikieni mko nyumbani. Tunaenda kwa chapter ingine ambaye ni ya marafiki. Tutaita familia moja, tutaita familia moja kwa moja. Kawe ni rafiki wa Matilda Chieng. Matilda anakuja na marafiki zake, picha inapigwa, mmoja anatusalamia na anakaa chini. Sio introduction na familia, ni marafiki. So marafiki wa Chieng, Acheng na marafiki zako. Matilda Acheng na rafiki zako. Acheng kuja, marafiki zako wakufuate. Mpiga picha. Wale wote wamekuja kwa niaba ya Achieng, lakini sio mama mzazi wa Achieng. Ungekuwa umefika hapa madam, alafu afuatiwe na Vini. Vini utakuja, marafiki zako wakuja hapa, wapigwe picha, mmoja aongee, wengine tukae. Aya, mpiga picha. Marafiki hawajakuja. Marafiki wa Chieng, sio familia. Friends, tumekuja kwa friends. Hawako. Ama sawa, kama wajaingia, wakiingia utatuambia. So wacha, kwa sababu kuna wageni bado wanaingia na marafiki zao. Chairman, twende kipindi chingine, hii itarudi baadaye. Okorora kerokende abaje kwa tigango togenda direct ya saba airi bari bachire gotwapa ore senke igo etogo chakera abairi chikazen chia marehemu tali chikazen chia kina Vini chikazen chia marehemu nyemora mogocha mutua mwensi mwakubicha oyo makwane.
chikasi ni chamarehemu mwaka monda tabwati chikasi au tutagita tokoruge pinde kia tokwenda bwangu chisa cha tutamire chairman karibu Elieta iwa Yamona sana bantu baminto kazi ya monda kigokwa na bono tatu mwa monda na kubwate tata nyabuto kameta ngombwali kibwate mwino okwana korama akwana ma okwana one shot abantu bo manene na bakwanira mwezi mbiamure asa maria tanteresa monda ni kasi ni ana okay akatika akati waraka na nchi ya celebrate tibuyo nyabuto aba responsible I'm talking let me very clear na nchi na atere monda yo minto nje mokoti yo mwabo from the family ndo 3 families God bless you aru amen we bless you thank you chairman for the word what we are doing man and what for the families what I've done man asante asoko bumwenge okoranga chikase ne chia marehemu abarenga abaeng'eng'encheyu bono tukatoje chikazen chia Vincent Nyamwaya Deberius Nyambongi Caro Florence Rispa chikase ni chiabo chionsi libagane eria ino mwaba bango tomatine ruo mutari utubwata bwangu yango towe bwangake nari turakonye chinsa iga ebicha oyo amabuye kakwane abande chorana ini mweka oyo amakwane ekine chikazini karamo wote na mwafesi ngagete ne chikaze ni chionsi cha kuimoka eneli bagalia ino ayamo chikaze ni chionsi ari madam asante kwa nafasi bia mona seri vaga noe tura sama be asante noe tura sama be mbia tole twensi kora nchenyo kore moyo imukyo koboko iga totebe nyasaye ngambi ya mono tindo chinga ni nyare gukwana mange igoro ya Uncle Charles okoba kero monto na maito buya bwaye iswali ndaga nitwebori ne elimo aye na inche ekero lituko lito lirato ikere nonyore kwepangire elirioka ko wejibu inatosha ngoro kwa Gladys Kemto Evans Osano nimeshukuru aya mbia mono chikasini mbia mono sana madam Gladys ase okora ase moja chikasen mbia mono sana so atoko genda bwango sana sengencho kereri ligotoira bwango na father gagocha ntubwati gukwana kende tuachire abakoyoye marehemu abakoyoye marehemu kina machoni ineli bagalia ino ase chinga kiechi abako kara tukurangeria mogo cha mwensi andu mwabangake
kogania kira oyomo nabo tokobari baga se ng'encho ya ensiko mokwane erieta kira omonto lakini oyomo kamoranche akwane kwane aba yenu so se ng'encho inwe nabanene mono esima bakebe mokwane mwensi pi erieta lakini mochoro oyomo gokwana kindly. Daniel Meda Murias. Daniel Meda. Kasi ni ane. Elieta Beatrice Kerubo. Kasi ni ame. Nabori gwe ase ng'encho mwaja koreria efamilia amo konchoka iga morigereria efamilia naria nono mowakibicha akonya kobabwata gochia namana efamilia igo mobange iga morigereria gochia ase efamilia. Ntobarosi mono inwe nabe eng'encho mono timaete sitogochakera korwa Daniel Meda Mura ekasini kuchanga. Ndebeka ambasa maina neri ne kasi Beatrice Kerubo. Meli ne kasi. Esta Nyaboke, Meli Ngamatiana. Meli Mura, Meli Nkasini yane. Kasini pole. Emeraria, ese tomanyata na bere iko. Kira ringana tokotigera omonene. Josephine Atuti, Mene Kasen, omonene abalemi. Yunes Kemunto, Mene Kasini nani muswati ominto, kamati pole. Elimeda Murias. Mene kasi. Mimi naitwa Caroline Ndunge, Mary ni kamati yangu. Alafu saa ingine tukiongea naomba mchanganye. Tuko wengi siku hizi Kenya imechanganyikana. Kuna kabila zote hapa tafadhali nawaomba. Mwanne Yesu abakwe. Chenguru engora yane goche se kasini yane. Kiro monto lense na wateli tukolia andi tigatole mererani. Biamo. Bwana Yesu asifiwe. Marietare ane nkuru kuchose machoni. Meri musbatio minto. Njendo mumuro gatatu. Pole. Abacho abaigubane abacho koro n'abamate bonsi pole sana. Bana banyasaye bwa irirenga. Yamono nchene Marieta ne Zekeri nkorokwa. Meri ne musbatio minto. Nje abasumba bomonene mbiyamore. Nje nateba Meri noyo minto. Nere nkobwatiria kane. Ono yo no moichano nyara menyeta. Kigante bia baigubone. Pole. Ensero na bere. Ensengi mano ebone situarumanga umusubati naro siretenere esemeche yani. Ono rende ensero na bere. Kigatore mererani biyamono. Buyamore mwensi. Meri no mwana ominto munda amokoyone. Nakire pole ase familia ngima. Nje nakire Meli Elieta ane nkuru Kerubo Meli noyo minto. Biyamono. Abaminto nabo kwani mbiemure. Marieta ane nkuru Joel Atuti. Meli noyo minto mwako minto nero monene tatu mwabonero mokogoti. Mwako minto akuru kumukweli. Muswati na baiwa pole. Tunawaombea faraja za Mwenyezi Mungu. Siwe nanyi na ende moleme kwa erense tuensi no goitotole. Ya mono. Abakonia bantu bamanana mbiyamole. Meli pole sana baba lemeralia. Abatu abana bana lemeralia. Engoro kuchelia mura. Meli muswati ominto. Oyo mukwelinde. Biyamana. Mbiamono nainde. Karate na kerende.
Mbiamo nainde twaigure bia soko twaribaga twakire mbia mono sana, lakini ekenene abachokoro na abaigwa mwatigere na mamo mino motenene bokongu enenga kia mangana makera ikiri ona bere enkongu no bero boremererio bokongu moremereranie ikina kinda batigere mbia mono sana abako bo mogaka marehemu Charles Monda mbia mono bono atokogenda ase chisemo chia marehemu chisemo chionsi chia marehemu chisemo tobabangake okoranga semo nchiyo gose nchiraika libageni chisemo okora semo chia marehemu nchiyo tigatogende bwango ase abaswati bamwabo Mary omong'ina Mary abaswati bamwabo Mary bonse abaswati bamwabo Mary musubatu mwaomeri nkakita ya moro nande no ara mona intwe libagere neria musubatu mwaomeri asamalie tanke rubongorokwa Mary noyo minto omwana ominto nakoire pole ense nabere abantu norogendo bali mbiyamo Marieta mwe winchelia mura Mary muswati ominto Mary no mokara asitole yemana Mary pole Samarieta Eunice Kemunto Mary noyo minto njomo komwa mbiamono akaro gukwane Mike wasukiange alire mbiamono sana abaswatu bamwabo Mary so kurweng'ora bono atokogenda ase eng'encho ya bwango twachire ase family kegima atogochakera the barriers agocha motwa na bale bonse bibacha komwa pore babe nyuma yaye bakwebicha oyo masabe kubakonya kwyarigania oyo bwata gotera na bagocha arwo gotera igo abaja kwa dapera sport ntayo ngina biara tayo mokoyo etayo mosani oyo tayo the barriers tenena nari bararorenga nori motwa bachiche abasani bao bonsi abanyoko biara abaiso biara tigatora nyora gotera somo nginoyo asogo switching korotia ye familia ararire yokonda ase nyanja ng'ike ng'umbu narorire oyokonda ase nyanja ng'ike ng'umbu narorire onsimbuya
narorire oyo konda ase nyanja yemechando narorire oyo konda narorire oyo konda ase nyanja ng'ike ng'umbu narorire osimbuya narorire oyo konda ase nyanja yemechando narorire oyo konda. Alice Chuma from Mwembe. I knew the late Mr. Charles Monda when I was schooling here in Nyamage Primary. I come from Riokindo. I have a memory verse. To the family, the shortest verse, John 11, and read that 5. It says, Jesus wept. Why? You can ask yourself, the family, you can ask, why did Jesus wept and he was the Son of God? Why not you weeping? I'm passing this condolence to the family. You go and read that verse to strengthen you. Another verse I have is John 1:19. It says, be strong and courageous. To the family, I want to pass that condolence to be strong and courageous. I'm also a total orphan. The Kenyoro Kenya Mage knows me very well. Ncheno mwano nyareso korumwembe. They know me. Charles Monda, the late, used to come to our house, our family knows him very well. I've come because of that. I'm passing that condolence. He's not a relative, but a friend to the family of Nyaleso and Chuma Nyakwakwa. I have a song to the family in English. Jeremiah, the son of Eleki, he said to the Lord, I am only young, I do not know the way to speak. I really need revival. Jeremiah, the son of Eleki, he said to the Lord, I am only young, I do not know the way to speak. I really need revival. I really need revival. Hallelujah. I really need revival. Then the Lord told him, do not say that you are only young, for I am with you to save you through. So never be afraid to tell them all. They really need revival. Do not say that you are only young, for I am with you to save you through. So never be afraid. Tell them all. They really need revival. Again, the Lord told him, I brought you in a land of praise so that you can enjoy the fruits. But now you have divined my land. You really need revival. I brought you in a land of praise. Thank you, so that Mama. you the fruits. But now you have divined my land. You really need revival. Asante Mama, asante You sana. really need revival. Hallelujah. You really need Asante sana Mama. revival. Biamono. Thank you so much Mama. Biamono. Tikatoka ndene biro ne chingaki. Ngora nganga rire. Ndiriamo na intuchinga kintobwati. Ntobwato musandi kuru mwembe kuruabwo torege pindi eke ase chinchira chobwango asoko konya chinsa. Father nchirare emisa ke gochaka nabo konyora ng'abairi batigirusiko. Igotika tochaka asobwango. Omoga koyo ni garo musandi kuru mwembe abwate engora. Pole abaminto monda no musani one korukare muna na jita mwembe tiale
mwaka 68 nobu natangite komanya monda natangite komanya wetera ngina koro igarenge brote namba kianda namba 10 nintu tokaba namba kianda ina koro orenge omosoba bono naba mutieri ntu nabo twamate n'abantu baminto nobu natangite kora mukeria maiso karanga abantu abana baba ni baba nkurnya magabaruete abana abantu baminto naigwete kibo kya monda geganstua sana monda botambe munagocha mwembetiara nintu agukwa nilitangani kwani otokwani ogenda obwo bago bokwendo bakwanya oetagocha abana baje no mongina akinko baidane dipole jena akiri muno mwaba tomino ko bafariki monda ganstuete sana kurumambi nabonye watanga lazima kama tanga monda na inche gakimba mbaye kwende engora yane bantu baminto ense yakongire amakwedi abeira amange yongo advice abantu bali moyo nga mwarigere chindagera mokuria chindagera cyaitira abantu emyonyo nekisukari na mobirigererie moira nechindagera chiri cheto chekegusi munamanya bwori agasime kurero nga tariande lero abana nga namandasi bakunywere cha edi bakunywera kwendera ngori bakunywere kwenda amanya bwori igo abantu baminto torigereri lifestyle monogo chime ntotanga keigo nona ntokonyara amaruye naguswe timbwa ati amange kaki monda sa chire twensi no tokogenda guchia onde tari ora agenda ande twensi no namo ye family ya tigara lema kene kiri togo cha gukora gaki nje no ra yuka na bwati Biamono asengencho twakore sema ya basani ba marem bono tikatonyore abasani ama wote wenye wamekuja kufariji hii familia mwaso sana sana Florence, marafiki wote wa Florence Monda, msichana mkubwa wa familia, mkujongea mbele na Florence pia mkuje mpiwe picha. So Florence kuja mbele ndio marafiki wako wakuone, wakuja hapa mbele mpiwe picha na hao, mmoja aongea kwa niaba ya marafiki. Wakiendelea kuja chairman, tuko na mgeni Charles Nyangai ambaye ndio chairman wa community policing Nyamage sublocation. Wageni wa Florence tafadhali, Florence Monda. Wenye metoka kwake Florence, tutakuja jongea mbele, mpige line, mpige picha. Mmoja aongee kwa niaba yenu. Marafiki wote wa Florence, kutoka kwake, kutoka Nairobi, kutoka huku nyumbani, nafasi ni yenyu. Florence na watoto wake tujiongee mbele, mpigwe picha. Watoto wakae mbele. Muangalie kama hao ni marafiki wa Florence. Hii nafasi ni yao, tuwape nafasi waongee. Baadaye bwana Florence hawajakuja, wakija nafasi yao iko itatengwa. Picha napigwa kule. Angalia huko. Habari zenyu nyinyi wote? Habari tena. Habari yenu? Habari tena. Wenye wametoka mbali, watu wote wa Kristo, kanisa ya Catholic na sisi marafiki wa Florence wenye tumetoka mbali.
hata kama yeye sijui kisiri kasema mpaka lazima nifike tukuje tulia na yeye vile ananipangusanga machozi. Ujue mtu akiwa rafiki yako na anakusaidia wakati uko na shida, natakikana hata wewe umkumbuke. Sasa huyu Florence vile mnamuona hivi, nampenda, ni rafiki wangu, ni kama dada yangu. Nampenda sana. Amen. Asante. Asante. Ninawashukuru, nasema asanti sana. Niko na welfare kutoka Nairobi, nataka waongereshe kidogo, awaambie kuhusu hii welfare yetu. Namkaribisha. Habari zenu. Habari zenyu tena. Naitwa Janet Anyango kutoka Kisumu County. Nafanya na hii kampuni ya Kupa Kenya. Ukiona hii top yangu imeandikwa Kupa Kenya. Hii ni ile chama yenye imegharamia some services kwa hii matanga. Sasa Florence alikuwa member wetu kuanzia kutoka tangu afanye registration akona 2 years sahi. Na kumbe sikujua mimi ndio nilimfanyia registration. Tulikuwa Nairobi, tulienda kwa matanga ingine tukakutana. Sasa hii welfare yetu inaitwa Kupa Kenya, ina deal na mambo na funeral services. In case umefiwa kama sahi Florence, hii chama yetu inatolewa monthly, unailipa monthly payment. Ukipatwa na matanga, sanduku wanakuletea kama hiyo, wameleta kutoka Nairobi. Tuko na gari yenye ilileta mzee jana, imeandikwa Kupa Kenya. Watu wa kampuni wametoa ibebe mzee. Suti tunatoa yenye mzee amevaa, Kupa Kenya ndio wameleta. Bili ya mochari tunaleta 14 days, tunakulipia. Tuko na gazebo tent, trolley, ni hiyo stand ya sanduku na lowering gear mashini ya kuzika. Sasa tuseme mtu akipatwa na matanga, at least hii mambo na kuomba mambo na harambee siku hizi imeisha. Kupa Kenya siku hizi imeenea Kenya mzima. Kama unataka kufanya registration, kuna form za kuingiza watu. Unafanya registration kulingana na watu wenye unataka kuwakava. For example, familia yako, baba, mama na watoto, utalipa just only 200 shillings. 4 months uko machua. Ukifiwa, jua tu gari iko, sanduku, everything itakuwa vile nimesema. Wenye wako na wazazi wenye wako 70 to 79, sasa hii Kupa inalipwa na kulingana na miaka ya wazazi. Juu inakava kuanzia miaka 1 hadi 100. Lakini mwenye ako na miaka 100 sahi haiwezi ingia kwa Kupa unless ako na 98. Utakuwa ukifanya contribution yako kulingana na watu wako. Yeyote mwenye ako na mtoto mwenye ako above 18, mwenye ako 18 ni mtu mkubwa kwa Kenya. Tutamfanyia registration, utamlipia 100 kama yeye ni mtoto wako. Sasa nawaomba watu wa Nyamage sublocation. Na waomba mujoin Kupa Kenya, kila moja afanye malipo yake, ili siku moja hii shida ikikupata usiende huku na pale na vile sahi hakuna pesa. For example, kama huyu rafiki yangu angekuwa kwa Kupa, nimejua kazi ingekuwa ngumu kiasi. Lakini at least somewhere tumefikia. Sasa yeyote mwenye anataka kuingia Kupa Kenya, niko hapa. Hizi ni forms zenye nimebeba. Kila mmoja aweke shilingi 200 yake, tutalipa through till. Sasa ile malipo yenye utafanya every month, usiseme italipwa aje. Unakumbushwa every month, unakuwa updated na ofisi. Kama mimi nalipa 500 monthly. Dear Janet, dear Florence, please pay your balance of this amount. Unapewa till ya kulipia. Ukipatwa na matanga lazima utupigie kwa ofisi. Nikikufanyia registration lazima upate namba ya ofisi na namba yangu. Asanteni. Kabla niondoke, niko na wanachama wangu tunakuwa nao pamoja. Wa Bosire tuko naye chama moja. Sasa tuko na budi bali tumeweza kufika tumsaidie kumfariji. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Daima na milele. Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Semina Msavi. Tukiwa wanachama na Florence. Tunashukuru sana kufika huku
kwa ajili ya mazishi ya babake. Ni hayo tu, mbarikiwe. Nimewashukuru. Asante sana. Ule wa Kupa Kenya, tutaonana baadaye. Hata Alexander ataingia ndani. Asante. Wageni ambao umefika hapa, tuko na Benedict Bisonga ambaye ni chairman wa Nyamage Primary School, Steven Onduso ambaye ni yanko kuja hapa anatoka Nyamage, Daniel Omuko ni kazi kutoka maili mbili, alafu tuko na Nyaboke ambaye ni Omoigwa wanasema wajomba Omoigwa gochaga. Asante sana secretary. Kwa nafasi hii sasa ni marafiki wa Madelita Achieng chongea mbele, marafiki wako akuje apige laini, apange laini, mpiwe picha na wao. Akuje na familia yake, watoto, marafiki. Tafadhali. Achieng. Tukiita Achieng, tunaita mpaka wale marafiki wenye walikuwa wa Justus. Achieng kuja, come for a photo. Achieng na familia yako, chongea mbele tafadhali. Sawa, watoto wakuje, Evelyn, Brenda, kuje for photo. Kwa sababu ya kuweka kwa TV, tafadhali. Evelyn, chongea mbele na watoto wenu, sisters wenu, mama yenu. Na wale wenye wametoka Western au ni marafiki wa Achieng. Nafasi yenu iko kama bakota. Ambi mbili bakupe kwa picha mamui khalase. Amba sakala umundu mulei. Marafiki wa Madelita Achieng wali sasa. Nikalisa neno kupa kuja mbele, nafasi yenu mpiwe picha. Mwenye mekuja kwa niaba ya Achieng, tafadhali chongea mbele. Bakhotsa Brenda, bakhotsa Evelyn, bakhotsa Kanatu, ambimbelie ipicha, mukupe kutsaka picha kama mwe khalasi. Baluye kubeza abantu chap chap. Omongi natali kukwana. Omondora kwana bujaki bono. Aya, mwenye nafuata ni marafiki wa Vincent. Vincent, ongea mbele na familia yako na marafiki wako, mpigwa picha na hao na watoto. Vincent, Divina, mungeko mmefika hapa. Sasa unajua tunataka kwenda na nyinyi ngangari. Tuanyore mungu nyakweva cha monda yetu koraka na TV. Marafiki wote wa Vini. Sasa tiga tukwa na se rugeria ito yanka abasani ba Vini. Won spindochi ba zakayo mayagali. Yani ko rero mwa motiga. On tiga ntene ndige lima yaga. Babo zakayo. Babo Peter Birundu. Egengi lia abo iri ba kali bitu byabo. Baka evundi. Ma, Vini ako na marafiki mpaka wenye wako na macho ine. Mpaka Scholastica. Rafiki mzuri. Abantu banka muma ibena toka kora. Abantu banka abaganie bateneine. Ne abasani ba Vincent na abasani ba Divina.
na bari mutua bakuru akwebicha barusugwe bicha barusugwe video nakero ken fini anya koramba bajete komo engora chinga kichia obokendo mabono oroche vino gerre mpaka alicho wakirwe bicha tanya kwako bicha turuche basana baya biyamano sana bagane bavini basani bafini biyamano sana tubwatie abasani ba Nyambongi na abasani ba Nyambongi bonse Nyambongi njimutwe n'abasani bawo n'abacha kwa pole Nyambongi lero ko ku Vincent Nyabuto ningo William sorry abasani wale marafiki alafu na mke wake akuje. Sasa leo tunaweka vitu hadharani. Eketoko taranto kora bintu tayo. Mke wake kama kuna mama mkwe ni picha tu apigwe. Yaani baadaye kuongea mtakuja baadaye. Alafu smile kidogo. Abana basani ba William Nyambongi biyamano sana basani ba William Nyambongi kocha koma pole ngakie yo kendu wono tokogenda abasani rispa njimutwe mabono oroche William na maeta ko chora rispa abasani ba rispa akuje na mtoto wake ama watoto wake kama kuna mama mkwe ama baba mkwe kuja. Squeeze into a change program toko takanaonye incheke lengo muji kontene ni bombo gali kotena na bantu wensi ocha dibaga ya mulo mutu na no move nchumotwe mwakwebicha rispa abasani baya bonsi face STV ma rispa wato mochokoro liere kuchia mochokoro kana STV hapa hivyo Caroline ogocha onyo kobwate injogocha no mwana na abantu bawo Caroline basani ba Caroline nchumotwe mwonya orebicha naliago nyakabeke nyoruo naliago jakonyo kabeke nyorio abasani ba Karo bonsi abasani ba Karo bagenda tegocha abanyore bicha abasani ba Karo bacha komo engora bichebe kinyorio biyamano sana abasani ba Karo bono otogocha abasani ba the Berias chongea mbele na familia yako na marafiki wako wote ili tupate picha. The Berias marafiki wa The Berias wote mjongea mbele Nyanchama Mokogoti marafiki wote wa Rustibon kae mbele pate picha echebe kinyorio nyamwe suka iko monaro gutene na bugati igo ligeri guchiabwe kamera mabono morochi ga hao ni marafiki wa The Berias. Asante sana kwa kuja kutufariji. Mmoja alikuwa amepigwa picha, tafadhali mpiga picha. Kuna mgeni ametoka nyuma yake.
Biamono sana basani wa Advelius. Kibako nyako genda ekwaya ito ya Mtakatifu Dennis. Na mogo tusibichi nkoro. Mtakatifu Dennis. Inega asmuacha. Yoko nyoko toa matera maya. St. Dennis Kama bado wanatafuta wimbo, tuko na wageni ambao umefika hapa. Our area assistant chief Madam Sara, asante sana. Tuko na Ruben ambaye ni shemeji hapa, karibu nyumbani. Tuko na Victor Nyaberi ambaye ni pastor, karibu. Alafu tuko na rambirambi za kutoka kwa Edward Machani ambaye ni rafiki wa hii boma. Ametuletea ujumbe wake ya kwamba ametoa pole zake. Shetani, nimemshinda nguvu zake, sasa mimi
Biamano sana, biamano sana, biamano sana kwaya ya Mtakatifu Dennis, biamano sana kwaya ya Mtakatifu Dennis, biamano sana moiko ino muya na boy gane ntwe to sabere to babwe kane to barengana tikatoka enda bwange senga njana igoro fada ochire na ande ka fada achire nto igo twara mangana ye chinkwana tikatoche asikorera chio amaremu moche motwa mwakwebicha ekera fada ago chakea kanisa misa kukwana nkoyo chikorera chia marehemu. Kama wanaendelea kuja, asante sana director Radio Vuna 102.0 FM Steve Areba, mchango wako wa shilingi 1000 umefika hapa. Alafu tuko Nomoko kutoka Nyaboroba shilingi zako 50. Karibu. Chikorera chionsi, chikorera chiosano, chikorera chiamonda, igonga libageni lino mwensi, chikorera chionsi. Yaani wale ambao watoto wao wameoleka kwa iboma. Yes, yes. Na wale ambao wameoleka nje. Si ndio? Hivyo. Wanaitwa chikorera. Kuja kwa mbele, hiyo inaitwa picha. basenje. No, si basenje. Basanjo. Basanji ambi. Mondera ko matuma. Chipendi. Mubeka asama nyitere bikomba nyene abana baye korera meri twaroboremu kware ko to kyose na kitobegete nande twaremire bono obugima nabo bakogenderera iganya sare ndabana bacukuru ande itukeri monya sare to bato kwega to kora yara maya ntomera nari itukeri maganya sakura ni burutu gwaye asama ni tanyunu ka kerubonya ka rungorokwa umwana no nyombi ko familia iga stera ya mono. Abakwanire abantu bomonene abakene abanene mbiya mure nche gochaga igane korerande akinje ngokoirane rikorera meri oyu mwatigara komo nyasaye nero urabo mugako anyare gokurendera abana bawo ekiagera no manyete ase obuya bwa nyasaye kintakana naba baraka nabatakanwa nyasaye gokora nyasaye kurenda bona nyasaye nakorende agogotiga nakorende n'abana bawo bonsi asa marieta nje nkor kuteresa mura omwana toruseti iga mfrora orese moko yone mbiya mono no tuba abenge elieta no lita lyo mwana mbiya mono sesa marieta nkor ku Samuel Magwaro omwana one rwega iga akor kumagi magi ko rubosana sawa. Sukili kondanga no muno igabo kaira nirimbi yamana tera sabo kongu esa utwanje irintu twaikira senke yiga twachire korora makongu aroro nja sa marieta onkoro kwesta nyasya ukakiri akoro sauti mugirango omwana ore mwane yakoro kwa saringi ebo sano bora sama kongu abakwanire abantu banyasambia muri mwensi samarieta ankoro kuteni mura wakanya bando kurumanga jenda korera yosano
Omwana mbwata Kristini Mukeira. Abanje bamonene bwakire. Asa muleta ngoro kumasige sale. Njene kole ya munda. Ya mura banji bo manene. Asa malieta ngoro kutismas yonguti. Yonde kolera bochaga iga. Pole kolera meri. Aserende manganari nde lemerelia singicho bali mu bokuru asenya sai. Nche ninche tatu mwabo tibina. Asante. Abaminto boirire buya abanene nabake ase morwe yabono nchi asamalieta nkoro kwa Simeon Moseti seitogera ligonga umaliba umwana onorega iga bwendu ya nonero kubwatia gakoro kwa tibina ase igo pore ase ngencho yama keboke kamwakirwe yanya saba tinya mariga nanda bawo bolemwe paka mwakorira matangaya byamana ase ngencho yeribaga nche yono mubasi onkoro kuchoi oibo mimi aligale omwana mbwate gakoro kuflora mbiyamono pole ono ndatebia abana nabamwe abo mokolera Charles pole na bensere okolemere nako kerense nabo mbiyamono. Kwaya, kanisa, familia na wageni wote, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu nimefika huku, ni siku moja nimelala huku, nimeona mnapenda lugha yenu. Kwetu tukisalamia tunasema milembe bosi. Milembe muno. Milembe bosi. Milembe muno. Milembe handi. Milembe muno. Milembe handi. Milembe muno. Yaani nimefurahia mnapenda lugha yenu, hata sisi tunapenda lugha yenu. Kakamega County, tunashukuru Mungu. Achieng akiwa mtoto wangu na nyumbani sisi tunaita Basanji. Nyinyi mmeita jina ingine tofauti kando na yetu, sisi ni Basanji ama Nyabana kule chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So nimewafurahia, nimewapenda. Wacha Mungu akawafariji wakati mwema, na neno la Mungu linasema mkabidhi Bwana njia zenu, muamini yeye na atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mbarikiwe. Majina yangu naitwa Jerusa kutoka Kakamega Shirere sub location. Mbarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kolera pole na kuachia Mungu. Hii ni njia yetu sisi wote. Nikikuwa hapa niko na huzuni kwa sababu kolera nilikuwa nakuja hapa, mimi nilikuwa naishi hapa town. Nikikuja nikipata mama hayuko, ananiambia kolera so nyumba. Ingia kwa nyumba tuongee. Ninaingia ananikaribisha. Kolera nasema tu pole. Hiyo ni njia yetu sisi wote. Wakati wenye tutaenda na yeye. Nasema mimi kwa majina ni Florence Otieno, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mbarikiwe. Asante sana. Ndoche fado ikire ki etra ibeli chide kai sana chioka chianko chia Mary mbara twaigo siekara isiko kamorancha chianko chia Mary chide ikebere fada bana swali tali mangana eride na barangre tikare okanya moraika chianko chia Mary nande mongi aba isema ke Mary kerende nande mongi takerango basiekera aba isema kama ke Mary chianko chia Mary akora mbayo Tuba wangu wake.
aba mwaru chinse mwenye chinse na inchi muna narwa omwana one meliora amana abachokoro bono ekiranye eke nekeroro lakini bono omonto togotebia inyasaye pole igo omwana Mary remereria narenda abana abo bande obwate ekiagera abachokoro mbaro na abande mbaro elieta yongoro gehembe noyo mwabo isende oyoro ntune bakwani mogote bwairire buya etogoteba naki tiga tumutigire nyasaye ekianera omotongete na nera omorangireti kiemaria nkoro kurumanga oyo no omwana onora ndiye muri mwensi yeta nkoro kubau mura abare ngaba engeigo asengencho fata kanya kuyarigani kamoranche Mr. Mheshimiwa Sam ibakaneli yao edaikaiga twakuibera abantu baminto fata ne kwaya mbakwani mbuyamule nainde njengoro kwa Elija samarere mumaete bono na chankaera lakini nene naiwa abantu baitumbasirete na ranga tigangiche na inche mbae pole bobe na akorire bobe na akora bono rende remereria naenda abantu baitumbasirete gokinyosia aria samba aria abantu mbasirete bono nensi norogendo tore nagokire korora fato toto biamono fata na kororire abantu abagento kerimba jieti bange nao bandiete igo bagankora bono rero tiri na twara mangana ende tiganya saba seni fata gako baeke ngwanzo kie misa mogo ira nelinga biamono njena era tigando siringi 200 choka na jimbugate mondo tangu naga biamono biamono sana ngagete wono abachokoro bo mogaka na omokwanda goro mora tomo bergo chamata iganga ekengwanso kemisango chagakere abachokoro bons bo mobere na bo igo familia emokwenda mwensi orali motirimbe kono mobergo cha immediate family familia tira orali motirimbe kono mobergo cha ka abachokoro bo mogaka bamobogoretie mongna achieng moka mwense familia moche no mobere korogoro ekwaya
Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Wapenzi katika Kristo, waombolezaji, tumuombe Mungu neema na baraka katika misa hii ya kumsindikisha ndugu yetu Charles Monda, tukiombea roho yake ili Mungu ampe maisha ya amani, maisha ya faraja, na atulize familia yake wakati huu wa machozi. Basi tuombe Mungu msamaha wa dhambi zetu ili tupate kujiweka tayari kutoa sadaka hii ya misa takatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, uniombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, samehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Mungu, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha ya watakatifu wako. Tunakuomba huyu mtumishi wako Charles Monda tunayemzika leo, tukitekeleza wajibu wetu wa kibinadamu, umjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufufuko afunguliwe bingu za mauti, apate kufika mbele yako akiwa na mwili mtukufu. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Tunaendelea kusimama, tusiketi. Tusimame kwa kumkaribisha neno.
Ogosoma ogotang'ani korwa ase egetabu kia omochakano 48 tochakire 29 mpaka 33. Erio Israeli akabachika akabora, inche nkoirwande gosangiririkana amo n'abantu bane, montindeke ase chisokoro chiane chiatindegetwe ase rikuruma yoboremo bware Efraimu Efranoni omoiti, rikuruma eri rire ase oboremo agwo Makibera mocha ya Mamure ase ense ya Kanani, oboremo boria Ibrahimu agorete korwa ase Efroni omoiti bobe ase ngotindeka, agwo no Ibrahimu atindegete Sara mukaye ensemo, agwo no Isaka na Rebeka mukaye batindegetwe, na agwo inche omonyene natindegete Rea. Oboremo obwo amo neri kuruma riria nigo biagoretwe korwa ase abaiti. Ekero Yakobo akorete gochika abamura baye amang'ana aya, akaimokia amagoro aye akayabeka borero igoro. Erio agakwa agasangiririkana amo n'abantu baye. Ring'ana ria Nyasaye. Ogosoma gwa kabere korwa ase ogokora kwa abatomwa 20 tochakire 25 mpaka 33. Bono rora namanyire ng'a timokondora obosio bwane nande, inwe mwensi aba nabeire ngotara ase egati yaino nakobaranderia amang'ana oboruoti bwa Nyasaye ase ayo naborokereirie bonsi ase rituko ria rero ng'a inche tindi nakomocha ase amanyinga amonto nde bwensi, ekiagera tina ngete kobaranderia amang'ana okworokereria wonsi kwa Nyasaye. Mwerende inwe abanyene amo nericho riria omoika omochenu obabegete mobe abarendi korisia ekanisa yomonene eye eng'encho eyenyorete namanyinga aya omonyene. Namanyire ng'a inche ng'a nyuma ase okoimoka kwane bang'use abaorokiwa babatunyane ase ayo renda moinyore ng'a
ase emyaka 3 obotuko na omubaso tinatigete gokurera kera omonto ase amariga gaki bono nababekire ase amaboko a Nyasaye na ase ring'ana riobuya bwaye ase ere oyoranyare kubagacha na kuba omwando amo nabwo bonsi abakenirwe tingenegenetie efeta nonya netapu gose chianga inwe abanyene mwamanyire nga amaboko aya ane akolire okorigia kwane na okwabwo barenge amo na inche ase amang'ana ya onsi na baorokereirie nga ase ogokora emeremo aiga negwenerete mokonye abatari n'echinguru na konyora amang'ana omonene Yesu buna akwanete omonyene nasesenirie oyokorwa kubwa oyokonyora gakorire gokwana aya agatugama inse agasaba amo nabarabwo bonsi na bonsi bakaiyeria amariga bako bwania Paulo rigoti riaye bakamunyunyunta bagaichana kubwa ase eng'encho yering'ana riaye atebete nga timokondora obosio bwane nainde bakamokoba goika ase emeri ring'ana ria Nyasaye totenene asoko yeto gia evanchiri. Ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake, lakini watu walipolala akaja adui yake zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka tuende tukayakusanye? Akasema, la, msije mukakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, muyafunge matita matita, mukayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Injili ya Bwana.
kwa mama Mary Mora ama Maria Mora, kwa watoto wao waliozaa pamoja na mzee marehemu Charles, kwa wachukuu na vitukuu, labda kwa familia na jamii nzima ya hii ya ndugu yetu Charles Monda, kwa jumuiya hii ya Mtakatifu Andrea, na kwetu sisi zote ambao tumeungana hapa kwa jambo hili, kwa sababu tumekuja ili tuweze kumuaga, kumsindikisha, kutekeleza wajibu wetu wa kibinadamu, kuzika walio wafu. Nitaomba sana muniruhusu niwasalimie kwa hewa. Tumsifu Yesu Kristo. Wakire boko irambu ya mule mwensi. Bwana asifiwe. Na arifiwa kwamba kuna watu wa Ingo. Murio muno. Murio muno. Muri balamu. Mulembe. Mulembe bose. Asanteni sana. Karibuni wageni muliotoka mbali na hasa kule Western. Mmesafiri kuungana na sisi, kuungana na jamii, kuungana na familia, ili tuweze kumpa heshima zetu za mwisho huyu mzee Charles Monda ambaye amekwisha lala. Wakati mmoja wetu akiwa hai, kama vile tuko hai sisi zote, ni mengi tunayafanya pamoja. Tunajumuika pamoja, tunatangamana pamoja, tunafanya mengine mengi pamoja. Nikiwa labda mmoja wetu ni mfanya biashara, tunafanya biashara zetu pamoja. Ikiwa ni muumini wa kanisa fulani, tunaabudu pamoja. Ikiwa ni mchezaji, tunacheza pamoja. Ikiwa ni wale tunashangilia mafans wa timu fulani, tunashangilia pamoja. Lakini ikifika kwamba mmoja wetu ametuaga, mmoja wetu amekufa, urafiki utaisha? Urafiki utaisha? Obo sani ya bokwera. Ebi yasara nkamo tuwale gokora. Oko sasime kanisa nkamo tuwalenge. Talibo? Onye mugondo nkamo tuwale kwenda mugondo. Echiro no tuwalengamo. Ase ebintu binde byonsi no tuwalenge. Lakini ekera kule obo sani mwakoraki? Sinaisha? Aishi. Ndio maana tuko hapa. Kwa sababu we still have that link. We still have that bond. Even when he is dead. He is still one of us. Bado ni mmoja wetu. Ni vile tu amepiga hatua kidogo. Yeye amechukua jina la marehemu. Lakini sisi ni tuko hai. Ni vile tu amesonga hatua mbele kidogo. Lakini yale yote tuliyokuwa tukifanya pamoja naye, tunayakumbuka, tunayaenzi na tunayatamani sana. Mungu angempatia nafasi kidogo, tungeendelea kuyatenda pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana basi katika wajibu wa kibinadamu, ni wajibu wetu wa kibinadamu kuwazika walio wafu. Mtu mmoja kati yetu akifa, sio vema mbele za Mwenyezi Mungu kumwacha
tusimpatie heshima zake za mwisho. Ndiposa tumeacha kazi zetu zote, tumeacha biashara zetu, tumeacha shughuli zetu, tumetembea safari ndefu na safari fupi fupi hapa kwa kijiji. Tuungane, tutekeleze wajibu wetu wa kibinadamu, kwamba sasa ni safari yake ya mwisho hapa duniani. Tumuombe, tuombe roho yake, tutoe heshima zetu kwa mwili, kwa sababu mwili huu ulikuwa ni hekalu takatifu la Roho Mtakatifu. Baadaye tuusindikishe makaburini, tuulaze kaburini, tukisema kwamba mafumbini ulitoka na mafumbini umerudi. Kama vile tunaimba kwamba mwanyabanto ayengentoki amaraba. Mwanyabanto, mwanyabanto, inyora aye na maraba naende noirana samaraba. Kwa wale ndugu zetu wametoka kule Ingo, najua tu mmeshika kanetu waki kidogo, lakini sio sana. Tunaimba kwamba wewe binadamu ni ufumbi, kumbuka ulitoka mafumbini, na mafumbini utafanya nini? Utarudi. Mimi ingekuwa uwezo wangu katika matanga haya, hata atungekuwa na viti vya kukaa. Kwanza yene is an extra cost. Angetua etwechwara aralia ekiagera antunamara nkibora Mungu cyandikira kuri ibiro. Kwa nini mlikuwa mnasumbuka kutafuta viti? Kwa sababu binadamu ni mafumbini alitoka, na mafumbini atakafanya nini? I think kuanzia kuendekea mbele, ile komiti ya matanga ya hii kijiji na area zingine, mtu akikufa msishangae. Nyinyi waambie, mtu akikuuliza kama kuna viti, anza kumuimbia mwanyabanto. Kwa sababu sisi binadamu ni lakini kuna wengine wakikosa kiti wataenda wakinungunika kuanzia hapa, hata akifika kwake hata kula chakula, kwa sababu alinyimwa kiti wapi? Lakini kunyimwa kiti ili kukumbusha kwamba ulitoka mafumbini, kaa kwenye mafumbi na mafumbini utarudi. Ndugu zangu, katika somo la kwanza tumesikia Yakobo ambaye anaitwa kwa jina lingine Israeli. Wakati alifika muda wake wa kuaga, aliwaita vijana wake wote. Alikuwa na vijana 12. Historia nyingine ya Yosefu, wakati ule ndugu zake walipiga dili kidogo wakamuuza. Hiyo yote baada ya kuungamana wote, baada ya kukutana na ndugu zao, akawaita katika uzee wake akiwa amelala kwenye kitanda. Wanasema kwa lugha ya Kiingereza at his deathbed. Aliwaita vijana wake akawaeleza kwamba atakapokufa wamuzike lile shamba ambalo wazee mababu zao walikuwa wamekwisha zikwa. Inga ekerago genda gusangirekana n'abantu bamuabo, yani ekerago kwa bamutindeke obole mubulia bwekisokoro. Aliasa Abrahamu atindekete ngo muga Abrahamu nakiale koruko nke muntu. Sara aliasa Isaka atindekete ngo biamore. Isaka nga atindekete aliase chisokoro chiatindegetu atinde kuaroro
kuruororekera kura akaimukia amagura ya iguru akayabeka borere iguru agakora ki agakwa nga igo tokoinyorigwa mongina Mary wasiririo mugaka Charles Monda tali ero mutangani gakora ki sio yeye wa kwanza kutuaga. Ukiangalia kwenye Biblia kifo kilikuwako ama kweli na arenge kurukare balia batangani baito kisokoro cheito kigakwa ekiagera mwanya bantu taliko menye emyaka ne emyaka yonsi engakingo ikere okwa orwa kurwa sobogima bwenseye ngaigo tuachire aiga tokoremie tokobeke chinguru bwancherane inga oboene nonya gwanchete Charles, watoto wa mzee Charles. Hata kama mulimpenda sana kama baba, wachukuu mulimpenda sana kama babu, kuna wakati ikifika Mungu anampenda zaidi na anampumzisha, anamchukua kwake. Egekogera nande bagoteranga obogima oboiga niga tore asorogendo tora sorogendo igoro womenyo wabaya mogoko botambe Timon Wochiawe inga obogima oboiga igatore asoroge. Tuko safarini na kila safari ina kikomo chake. Kuna mahali pa kuanzia na kuna mahali pa kupiga kikomo. Every journey has its starting point and the end point. Mzee alizaliwa mwaka 1952 kama vile imeandikwa. Ametembea safari, amefika mwaka 2023, amefika kikomo katika maisha ya ulimwengu huu. Katika maisha haya ya mwili amefika, Mungu amemchukua. Amechukua roho yake, ametuachia mwili huu ambao tunatoa heshima zetu leo. Basi tukubali na tuache maisha yapate kuendelea. Wanasema kwa lugha nyingine kwamba life must continue. Maisha yatafanya nini? Yataendelea. Ama kweli aranaro twensingo kutore twensintokwe obogima goika bogenderere. Katika somo la pili tumesikia Mtume Paulo akiwaaga wazee wa Efeso. Amewaambia kwamba kuanzia leo hamutaona uso wangu tena. Nga gochakira rero timokorora obosyo bwane nae. Ni kweli. Wakati huyu mzee alikuwa ameweka kwa hiyo tenti kule juu, mulipita pita huko mkiangalia vile amelala kwenye sanduku. Mulikuwa na nafasi. Lakini kuanzia leo, kuanzia maybe saa 9 wakati tutakuwa tumekamilisha kila kitu, mtaona uso wake tena. Mtaona uso wake tena. Hata Maria mwenyewe hatakuwa anaona uso wake. Ni picha tu. Hizi zimewekwa kwenye karatasi na zile zingine tumepiga kwenye simu na zile ziko kwa album. Itakuwa tu ni picha, lakini uso wake moja kwa moja hatutaweza kuuona tena kwa sababu amekwisha ondoka duniani. Orure asegati yetu. Ametuondokea, amepumzika, amekufa. Yeye ni marehemu, wanasema kwa Kiswahili. Tumsifu Yesu Kristo. Awe ni tajiri, awe ni maskini,
awe ni mama, awe ni baba, awe ni mtu mweupe, awe ni sisi rangi nyeusi, wakati mtu akifa wanampa jina gani? Marehemu. Wakati akifa tajiri, kwani hiyo marehemu inaandikwa na capital letters? Na maskini akikufa, hiyo marehemu inaandikwa na small letters kwa sababu yeye ni maskini. Si ndio? Ekero monta kule olio ochieto wake ekenyoro. Yaani gekero mama etengo ochieto wake igonaki. Oyo ochibwa igo elia eliko likuguti bold letters. The late. Si ndio? Na marehemu na hawa hivi wakikufa yake pia inaandikwa the late lakini with small letters, italics. Si ndio? Ndio tuweke tofauti. Lakini hawa watu wote ni marehemu. Kwa hivyo ndugu yetu, kwanza Paulo anawaelezea wasee wa Efeso kwamba hamutaona uso wangu tena. Mimi nimeenda. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini baada ya kuaga, anapoendelea kuaga, anawaelezea kwamba baada ya kuondoka kwangu kutakuwa na changamoto. Baada ya kuondoka kwangu, nimekaa pamoja nanyi miaka 3. Baada yangu kuondoka kutakuwa na changamoto. Na changamoto ya kwanza ni mbwa mwitu wakali. Naomba mwalimu ulete Biblia. Tusome hiyo sehemu. Kifungo cha 29. Ekebungo kia 29. Inga ekero Paulo ako batebia. Timo kororo bosibuane naende. Obatebirie inche timbwati kebekende. Manyinga yo monto yega timbwati manyinga montonde. Lakini nyuma yoko imoka kwane koruase mole chisese chioro sana nchikoreki na chiche tichirorera liicho amabe. Hayo ni yangu nimeparaphrase, lakini kuna text original yenye nasema hayo yote. Na amanyire nche nga nyuma soko imoka kwane chisese chioro sana chintindi na chicha semule tichirorera liicho amabera engana ya Nyasaye. Hata huyu mzee kabla hajatuondokea tukimweka makaburini, masaa machache yamesalia, labda anaongea na mama Maria, anaongea na watoto wake wavulana kwa wasichana, anaongea na wajukuu wake, anatuongelesha zote kwamba ndio mimi nimekwenda, mimi nimelala, mutanizika, lakini nyuma kuna mbwa, nyuma yangu kuna nini? Ndio anamudhadharisha mama, mimi nimeondoka, lakini maega yane ngikero nkinago tigera chisesyo sana nchikorete njiro echigocha tichikororera liicho amabe mabera. Omonto narotera togoteranga omonto nomo monto no monto nga no moimoki igoro mobeka mareko igoro nomo no mwendagera nomo mpaka no muragiria omonto nomo. Ona abantu buna moikaranstega iga matanga ya Charles buna morigereti buya iga from kurogoroga ali morigereti tamate na ino kurwe family morigereti gocha na ino kurwe kwaya morigereti abantu amwense naba yamore buna mori iga boli genuinely vile mmekaa hapa nyinyi nyote. Hata niongee Kiswahili ndio ni include wengine. Vile mmekaa nyote kutoka kule, tukianzia kule kwa ule ukuta vile tulikuja ile njia. Wale wazee wamekaa kule. Mate bali galia, oranyore batengeretenga, mogaka kora agenda, watutigire getigwa wasi. Aba sacha mbalega iga batengerete. Abakungu balega iga batengerete.
banga chisese chiorosa bagocha gocha asemeri bamobosemia obonde bwogosiria obonde bwogotantani obonde botalikoleta botalikomenta any value asobogimane family yo mwaka Charles atigire maega. Hawa ndio tunaita mbwa mwitu. Ndio maana nimeuliza ile mmekaa hapa nyinyi nyote, huu muda wote umepoteza hapa wakati unajiweka kwenye ratiri no muyole boli uko mtu mwema kweli? Kuna kakasoro fulani kako ndani yako. Ndio maana wewe kwa njia moja au nyingine unafaa kuitwa umbwa mwitu, kwa sababu umekaa hapo umetuliza tu vizuri, umevalia ngozi, tukiona ni mtu mpole, mama hana tatizo lolote, mzee akiwa hapa hana tatizo lolote. Ni kama yule fisi ambaye juu yake amefaa ngozi ya kondoo, lakini ndani ni nini? Ni fisi. Ndani ni nyang'au. Una montegerete iga nyomba na mogotegerana iga ebuna montegerete iga ndoche montegerete buya montegerete una nkurandi na mogotegerana nyomba igo eka vile tuko ingine itakuja kusikilizwa next week. Umenyanganya watoto mayatima shamba, unaendelea kusongesha kila ujao shamba la jirani yako, lakini kwa sasa hapa ni umetulia kama maji yenye yako kwa nini? Kwa mtungi. Unasikiza vizuri, lakini unaisikilizia hapa inatokelezea na upande mwingine. Ndiposa Paulo anatuelezea sisi leo pia ndio tujiadhari kwamba kati yetu kuna wale ambao ni umbwa mwitu, kazi yao ni kuja kuharibu amani na utulivu. Tumsifu Yesu Kristo. None chinyomba ona buna abana ba Charles mbayo kaiga bamura na nyaruka abande mbayo bona bacha guteka advantage tato kule bamanya ko umuntu nonde stress atalikora ako chikolie ndagera oigwe yakoraki ekiagera ebirengero byakoreki omwana obenokire ange omoro nyakebeno abana mbale baeta abaibuli babe stress ni stress ebe no mosubati osogete your marriage is in trouble. Ebe no momuro nyomete his marriage is in trouble. Iga ko nyoma okoreki okonyomora bagote okuagacha gokoreki gogutaga mbwa mwitu. Ndio maana katika somo la Injili tumesikia kwamba mwenye shamba, mwenye konde alienda shambani akapanda mbegu njema ya ngano. Wakati walikuwa wamelala usiku, ni kitu gani kilitendeka? Nani aliwatembelea? Walimuita nani? Adui akaja wakati kila mtu amefanya nini? Amelala. Akakuja akapanda mbegu nyingine nzuri, si ndio? Akapanda akaenda zake. Kuna watu kati yetu kazi yao ni kupanda magugu. Hawa ndio tunaita mbwa mwitu. Nabantu bari kwacha kwacha batebyo mongi na melinga tigatoke ndie nyomba. Bakendiki ekere nyombe yabwa turune riberera no murero bakoreki mwako oyo iganga ingo mutindeka isi koko se nyomba ng'emwe asije bure inyomba kere ng'ekero osiri bona ngiota ko moteberinga torusio mogaka isiko toirai bona indi nande kwa uko bosasiro cyo gutindo kuroire nyomba
onyencho musasiroti egasiane ngaingo tindeka aye obusasiroti bwaye boro bonene muno ocho motenga bono torusio mugaka isiko tumubeka ria onye kubwate kemerukie nyama inchungora inchwa engora igo motebi ngo mongina inyigwete indigendo kieke tiga komosoa komotebi asoe kongwansera omoga hawa ndio tunaita mbwa mwitu. Hawa ndio wale adui waliokuja usiku wakapanda magu bagacha butuko omubisa agacha agasimeka amabanchore. Sisi tutakapomaliza hapa tutakuwa tumepanda mbegu ya mwili wa ndugu yetu kule kwenye kaburi. Usikuje na mawaidha mengine mbali na Ukristo. Ukikuja kumtembelea mama, labda sema sala moja mbili, onyo mongino bwate amache eturungi monywe okaleki ogende, lakini tubasa kutige goti yao umwacha kotabanga nebete kento kieke yagyara bagaka bande mbarega iga batigete chigoti iga monyi gwete serikali yaletete nyumba 7 bona tubwate koti 7 nyumba 7 koti ine mechirenga kero nyumba ingiatigete ego oti gose chaketi. Katika somo la pili tumesikia pia Paulo akiwaeleza wazee wa Efeso kwamba hii mikono yangu imekuwa ikinilisha. Mwalimu tuletee Biblia utusomee. Nafikiri kifungo cha 36 hapo. Inga amagoka yane narakoreki narandageirie. Hii mikono yangu si kuwa mzigo kwa mtu mwingine. Sikutamani mtu anisaidie. Hii mikono yangu ndio imekuwa ikinilisha. Thelathini na 4 sorry. Inua abanyene mwamanyirenga amaboka yane ankoreire okurigia kwane nokwabwo barenge amona inche. Amaboka yane narakore. Tumsifu Yesu. Tuinue mikono juu hivi kama mkono wako unafanya kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo mikono inafanya kazi ndio inakulisha ama unalishwa. Watu wengine una mikono miwili lakini ni kiwete. Wewe unalishwa tu. Ni kama no mosacha anyomete lakini amagoka yaye egasi yako yakoriyoka no kuragira. No, nothing else. Mosacha ni mwanaume ameoa, ana familia kama Charles Monda ambaye amekwisha lala. Mikono yake hii miwili, ile kazi peke yake anaifanyisha ni kutoa chakula kwa sahani na kuweka. Lakini umwambie aende shambani akafanye kazi hiyo, mutakuwa mumekosana. Aba sacha abo mbaritokoroka ama sacha ama banchore. Nganaki? Aba sacha ama banchore ama gugu. Kuna wanawake kati yetu pia na wao wana mikono miwili, wana miguu miwili, wana akili timamu, lakini kazi peke yake anaweza kufanya tu ni kungojea mzee afanya nini? Alete. Hao pia ni wanawake maguu. Mbalia abasacha baba bagukwa oba umusigo ekenyero. Umusigo ekenyero. Oba umusigo ase family. Kwa sababu ulikuwa unalishwa kama kinda la ndege. Kinda ingento kikali. Digali yake. Enyoni ekereko nyora mage. Ase gesera. Igeko enda yakoraki. Yarigia. Kada yarigiri yamanya gocha yatoche biragwati bune ibiri igoro gagu
kira ya tochire ya mira guchinda ekira ya ikirenka nkia korera mage bakungu mbale na baravuo era na basogotete isikagu mbali yo nda aterete bare kunyaru nyaruri ekeiriri era na bare gagu aminete tuki very well lakini rero mbatiga kumine tuki bagete banyegingerete bakamakunyake slope anyagete slope kabisa akamanya gwate metale ibere iga akamanya kunyeteria na eranginere na kimongo nyoke daya gosike okay oyo ndo tebe ne fumbi which is okay na banyagete aganyete akoreki arete for how long sasa ukiwa mtu kama wewe una mzee kama ni Charles na amekwisha aga, what will happen after his burial? Utakuwa ni mzee? Kwa sababu ndiyo maana hiyo Paulo anawahimiza wazee wa Efeso kwamba mikono yangu hii imenilisha mimi. Na sisi mama ambaye ameachwa, mzee amekwisha lala, ndiye alikuwa breadwinner, ndiye mlikuwa mnashirikiana na yeye, mkatunza watoto, mkalea watoto, mkawapeleka shule, mkawafanyia kila kitu. Sasa mzee amekuondokea, mikono yako hiyo ikulishe, ikutunze, ikuendeleze na maisha ipate kuendelea. Tumsifu Yesu Kristo. Tutumie mikono yetu tujilishe. Tutumie mikono yetu tujiendeleze. Tutumie mikono yetu tujifanyie sisi wenyewe kazi. Aba sacha bali murega. Aba akambu ya mure. Aba akambu ya mure. Oburangeti buli okwebisi. No materi igoriri aye. Oburangeti buli okwebisi. Ile blanket ama kuna kitu wanaitanga duvet siku hizi. Sikuna kitu inaitwa duvet. Kelikera geterere ge style gete. Pona ekero kwegara galie duvet yigoro. No matera kini ligo lilie duvet. Biamara basacha. Wakati unaingia alafu unachukua mkono huu unairusha ndio ikufunike vizuri, ufanya nini? Umeaijiuliza bei ya hiyo duvet? Wewe umeiona tu unashukuru mu? Abana bwa basacha bali tuwate balengaki. Mbamanye yeye tu ameona ni vizuri na anda ekara soire, give him at most 7 minutes. Atakuwa asogetiru memeisiko akona. God is good. Lakini emereme iyo si pingo kolete no mongi. Bono oteni nega igoko bono oireli baga matanga ya Charles mandenga okorogu Johnny jembote Joyce. Lakini igore ga just to stumble to the thing na yo mosaja bwenke lakini just a name wrong boss. Matendo hayapo. Bona naka ya no buna buya sogete buyega ndoje no bega taka koroto kabeka karongi kabeka kagoti kale kasi ni yerongi no bega taka satinya ka vesti korume to isoko kubolinga indi kwa kolete shopping ya oyo mweli indi no inyore no mongi no kona gosoka soka iga ekara kwenda gochimoino ga daracha otabanga mogaka mareko isikabegete tigakoreki osokire abagaka na inwe kaino mokoremere acha
kuwa mzigo. Botambe ngo batenga umuntu yo egento yo kanyasa moete kere constant getana ko gendanse is appetite for food. He has a perfect appetite. Na bakoragera oigota. Na ando mogeni ogocha egento ngere kere twale ko kweke gusinga keriesia. Omogeni ogocha ndo kora kinando muriesi. Omogeni ogocha otanga omogeni bonle omogeni era gweka ko tigankoreki. Nande gwata chamo kera omogeni yakori kagosoke kera mbo. Talibuo ya. Wa Kristo wenzangu. Abangi n'abande mbaroro mu abeiro musigo. Baba. Naye onye kubwato mugaka. Mubwatesie mwagache mwensi enka igekwa gacho n'abantu barenga babiri. No musacha nango. No mukungu bwaterana. Wacha kuwa mzigo. Wacha kuwa mzigo. Bwaterana. Mwagache enka. Tiakuganyerera. Tiakuganyerera. Nayo musacha olia. Onye mokao onyolire ganto. Nowadays, by the way, the law that was signed, I don't know, by parliament, the other side, the other day, the law of divorce about marital property. Inga, it is not about 50-50. It is about how much you contributed to it. Bono musacho yoiga oikaransete ogweta na ne paragweta. Mukayo okorire gasi bwebuke ire mugondo okorire kiango omanya gocha gotabanga inga naye ngu akorite ki. Inga na changiete okoba na mweto murembe. Inga gwa changiete okoba kwa mweto kento kieke. Contribute, use your hands. Wazazi wetu wamefanya kazi. Huyu mzee ambaye amelala hapa ni mzazi kama vile wengi wetu tulio wazazi. Tumezaa watoto. Na nyinyi watoto, wakati labda umebarikiwa na kitu kimoja ama kingine, kumbukeni wazazi. Mongi na Meri ngotigararere buyeka. Abana baye mbaro nsachinda abande banyorire kibarua basokire isiko bachire kanya kwerigeria. Tukumbukeni wazazi, tuwapatie angalau wakati walikuwa wanatupeleka shule bare kwebukera echaime bare kwa ni chinkara bare kora kiango chingwa kichu barenge chinguru bare kwimuki chinko diria engakielia kare amaru arenga amaru talibono abantu bande na amaru tasomerete, which is okay. Abantu bande abaibuli baito iga bare kuyeka amaru bakaraki twale go charanji endagereta iyo mwanyuri buti mwakaraki gogo iga karasi mo kopechakara enyomba yonsi yabune nyongo yakorete yategete ekrasi mekianjo kanande kyabegenteke nga. Lakini abantu bakasite Kisi University umepata angalau cheti cha kwanza hizo, the first degree, umepata kakibarua kidogo, you cannot remember to look back and provide for your parents. It is a disgrace wakati wengi wetu, wazazi wetu wanaendelea kusononeka, wazazi wetu wanaendelea kuteseka. Nyakati walikuwa wanateseka tukiwa wachanga wanatusomesha, lakini sisi tumeachiliwa ni walimu, tumeachiliwa ni unafanya kazi kwa county ni vizuri, unafanya kazi sijui wapi, but your mother, your father is still struggling.
you cannot help. It is a disgrace. That's why Bible bande agoika liriare liko angembara baregari akona kongonta maiganga gaki nayo okine obirore okagembi binde. Remember your parents. Remember our parents. Tumsifu Yesu Kristo. Wazazi pia tufundishe watoto wetu tabia. We are losing our moral authority. Kusomia abana baito etabi. Kusomia abana baito buna bako batakire kwebanga kweroberia. Lakini omato mongina umugaka nabera nyareka nenga omwana oyo sachinde ngwa mosometie tabi. That's why bono akinire atabwatie tabi atamanyetinga na atakeire kokokonya ekero waikire engakio bogo emiaka nere abagaka emiaka buno yo mwaka mondaga sachinde nono botuleti arenge kiagera arengo mugaka bwechogete omo assistant chief osomo chibororanga na atakeire mwako no muya tigaye gugendo kieko boture okobaye yo kweroberi kwaye monginonde oyegwa me boture tukosoyegwa ekerogo kenda sekenyoro toibwa boigona intwe tigango torokereria abana baito na hasa jinsi wanavyopaswa kuishi katika nyakati hizi. Tumsifu Yesu Kristo. Orokereria abana nonyarinde tali bonse barakobiokere mbago sirabo bonse omate miaka nere baranyore emiaka ya aba mwako yiga abwate miaka kero waka bwango 1952 20 to 23. It is now is almost going to 80, 70 in his late 70s or somewhere at 70. Ebene miaka ya ebene omongina bwe miaka 70 na atara tabwatire eso. Natara tabwatire eso. Abalero orokereria abasubate baina abake eta eboi buno monto tiakwe eboi bune statue kero gwetaga boso obotirimbo kawo okoenda gochibosongo ebintu mbire biri babegete isiko bibegete chianga gete neine okagete no monto lakini ngendoki eboi buna ngondo bunaki buno monto tariki buna gendoki etabine gendoki engenjo no bwe boeti no le na isobiara ogweta isobia nakorteke emiaka nere tata ya gochimaega ogochikora isobiara nono kuyebacha kwenda gochikunyuma ara akoreki siku hizi iko okomwaka none kumbo okwenda matukabira toiga ngane wachire gochi Nairobi motienyo yiga no yosaba motienyo nane wachi gocho motienyo 12 erusa otagete go samiso biara okoreki tabia imeenda wapi? Heshima imeenda wapi? Igo bangina bali mwatigeire emore miaka yiga orokereria basubati baino gento kieke especially baimo kigento kieke baimo kigento ki ereso na bala nyone nomba limende erebunere aimo kiarese yakoreki igo mwigwetrende point yani. Kwa hivyo Wakristo wapenzi, huyu mzee tumuombe apumzike kwa amani. Tuombe mama Maria ili naye achitulize. Mungu ampatie nguvu, Mungu ampatie neema, akubali maisha iendelee ili naye aendeleze familia ya mzee Charles. Tuombe watoto ambao wameachwa na baba yao ili nao wapatie mama nafasi nzuri, wasimpatie wakati mgumu. Baba abana abaigweli
bakuigwera nono mugusia tabetenga entakana ekwebwata buya yakora ki yamenya eye kwebwata bobe yasi nanda abande batebanga gambira muya togambira ekiagero mobe ngo bagetondo igo nainu abana ba Charles mwekeye muigwero muibori oyo otigaire ko baiso oyo otigaire ko banyoko elinde nalio enka yo mwaka Charles nerera agenderere egenderere nobuya nonde nere buna twaibwo kurwa sogosomo gutangani gakitocha oche koba esese yorosana egoserebania chingondi chiatigiru maega egento gyoka torakore neko basabirania guchiase Nyasaye inga oborabu bwa Nyasaye no murembo Nyasaye ogendere ko base bare botambe nanchire Nyasaye tata akaberekwa n'omwoyo mutagatifu oibore tuna Bikira Maria osusure tuna Bosio Bilato obambe twaso musalaba okweto tindege tuo turimbogete gochia magombe rigoro ria matuka atatu orogete kurwasa bakure orinete igora saikaransta sokurio kwa Nyasaye tata omobwike gima kurwonga irane kugambia abagima n'abakure nanchira somo yo mutagatifu ekelisia katolika egetagatifu kobekwamo kwa batagatifu korusigwa kwebibe okoroka kw'omubere n'obogima botakwera. Amina. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Mungu, tunakulilia, tunaleta sala zetu, tunaleta maombi yetu kwako, na hasa tukiwaleta wajane ambao wameachwa nyuma na wapendwa wao. Uwafariji, uwatulize. Tunawaleta watoto mayatima wameachwa na wazazi wao. Uwape nguvu na uwape kitulizo. Bwana, tuwakuomba. Amachani tata Nyasaye na kuiranira erimbu yamano aseri tukeri. Amachani uligereria ngake yabeire entambe kurwo mugaka Charles asirete bakaikire ritukeri garero. Abari bonsi ipi bakira senkeye tuabairanira ringambi yamano. Tuasabeire nkeye iga ya Charles Munda na Mary na abana baye twabekire samagokaye na bali bairanire okoboko kwabo bagakora omurubiri oyo bakoikire rituko ria rero twabeki twatebire embuya mono yamona abasasiroti baito bali batoetanaine bakonya gutoyire sara paka twaikire iga airanire omusasiroti eito okira omageni tari mageni nyaki no mageni namwirani ningambi yamona naye namukwani ningambi yari Nyasaye amamenta amatuko nabona atomenta ta amatuko iga kentonda asabe Mary areme abena abana baye kintakana na aburaka Nyasaye barindite mone nabairani nimbi yamono bali bonsi bakire ekero bakwire na gucichinga cyabo onyare ko barinda rusi ebigotanjera bayike chinga cyabo buya. Amin. Nyasaye tata mbiyamono aseke ukiobogima mbiyamono tata kegere gwatondire kure mambi goikachinga kieci tata omunyamabere tata omuyanturi abayako bwaba bamuto banyarire kurara kurasa oboiko bwensi tata omunyamabere tata omuyabu n'omugaka Charles Munda ne familia yaye nigo twababekire ase amaboko ao tata omunyamabere
tato nyari kuba bari mu bisaine na kuba muno banyari kwenda se nyumba yao banyari kugusasima batambi gatusabira abageni baito barura ase chinse chionsi yange nare tato muyo nyari kubara buyo nyari kubarusira bigocha nchira banyari wikachinga chiabo buya tato muyo tusabira umusasiro tito ikera siri tukoria rero nara tato nyari kumura batambi na kuba muno nyari kumwachinguru monguru toigwe. Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako, utujalie ili hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli. Ya Kristo Bwana wetu. Chinga kichie sadaka ni wakati wa sadaka takatifu, na sadaka tunayotoa ni sala kwake Mwenyezi Mungu ili atupa amani, ampe Mary na watoto wake amani, na kumwombea baba yetu Charles ili aweze kusafiri safari njema, amfikie muumba wake. Kila mmoja ajitayarishe vizuri ili tuweze kumtolea Mungu sadaka safi. Wanajumuiya ya Mtakatifu Andrea, mtusaidie haraka haraka. Mwenye ako na sadaka atainua mkono ndio wenye kukusanya waone. Inua mkono wako
Inua mkono na sadaka yako ili hao wanaozunguka wakuone, wakupe chombo ili uweke sadaka yako. Bora tole kusangile sadaka. Kama uchatoa sadaka, chombo ndicho hicho kinapita. Inua mkono uweke yako nyuma yao. Nasi pia tunaombwa kujumuika na wao ili tuandamane pamoja kwa sadaka ya shukrani. Karibuni sana. Mungu Baba,
sorora baminto ngeke ngwanso kya namone kyaino gyancherwe na Nyasaye Tata omobwi byonse. Bwana, tunakuomba uwe karibu na mtumishi wako Charles Monda ambaye katika siku ya mazishi yake tunakutolea dhabihu ya upatanisho, na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kwa wema wako na kuyafuta yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Omonguru abe na inwe moimo kechinkoro toake buya somonguru Nyasao ito. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako, Bwana, hauondolewi ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakiisha bomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema,
twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu takaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tutangaze fumbo la imani. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia kwa unyenyekevu ili kushiriki damu ya Kristo, tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapenzi na askofu wetu Josefu Mairura Okemwa na wakilero wote. Umkumbuke mtumishi wako Charles Monda uliyemwita kwako kutoka dunia hii, ujalie ili yeye aliyeshiriki kifo cha Kristo kwa kifo cha mwanao kwa upatizo, ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote, na hasa tukimwombea Mama Maria Mora ambaye ameachwa kama mjane pamoja na watoto wake. Kwa wakati huu uwatulize na uwafariji, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni,
Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Omulembe bw'omunguru obe na inwe matukonse, toena ne murembo Kristo asogokwana ni igoro iga. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Esara yogotoliwa Maria babo nsabere malaika n'umancho nkoboki. Esara yogwanja Esara yogweke naleko bainyoli nga bagochese komunio n'abasa katoliki nabo yali bealiganeti bakonyora botambe igo ntochago tutali bakatoliki.
Simame wote kwa wimbo wa shukrani. Tunawaomba familia msunguke mbali kidogo na sanduku. Nakuomba Bwana wangu nipatie ufunuo, nifahamu hitaji lako katika maisha yangu, nisiwe na kiburi nifanyapo kazi yako, wala nisikufuru roho yako ndani yangu. Wewe unanipenda jinsi nilivyo, wewe unanipenda katika imani yangu. Ananipenda, ananipigania, ananipenda, ananipigania. Sitakata tamaa, ni Mungu wa upendo. Sitakata tamaa, ni Mungu wa upendo. Ni shangwe na vifijo, yeye ni Mungu wetu. Ni shangwe na vifijo, yeye ni Mungu wetu. Tumtukuze yeye, ni mwingi wa rehema. Tusanye kwa pamoja, ni shangwe, ni shangwe. Asante sana. Tusimame tulivyo. Tuangalie altarini. Tuombe. E Mungu Mwenyezi,
Tunakuomba umjalie mtumishi wako Charles Monda ambaye leo tunamzika kutoka dunia hii, atakaswe na dhabihu hii na kuondolewa dhambi zake, na apate furaha na amani ya ufufuko wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Omonguru abe nainu tukuboli abande monsi muikaranse kolende familia retigaragwe just for introduction. Wengine wote tunaweza kaa, lakini tuache familia, the immediate family ya mama na mzee Charles. Tafadhali, the immediate family mongino tigare na abana nande moise kwebanga buno mongina achagete kuruga iga oyo monena abwati oyo moke tokore no mokogoti gukirogoro. So please let us organize ourselves in the order we came to the world. Ndio inakuwa rahisi kujitambulisha. Yaani yule wa kwanza karibu na mama, kifungua mimba, hivyo hivyo. Tujipange vizuri. Na onye no mumura kabwate nyomwaye na bakobera ngenere likere. Kwa kwenda haraka kidogo, naona kuna wajukuu. Wajukuu, nyinyi wajukuu, inueni mikono hivi. Kama kuna mjukuu hapa. Aba Kristo mwalimu wensi molega iga waombolezaji, salimia hao wajukuu. Tafadhali wapungie mkono, mmewaambia mzee aende salama. Nyinyi kaeni. Nyinyi kaeni ndio tuondoe jamu kidogo. Nyinyi kaeni. Asante. Sasa nafikiri vile hawa wamebaki kuanzia kwa mama hapa kuelekea hiyo side nyingine, kuna yule ambaye atatusaidia kujitambulisha. Olio romo nogaliwe family umuntu muremu ugura nyare gukwana kwa niaba y'abandi. Tafadhali. Nono musubati na bakora mangana yi. Usonyo temango. Nembiya mure. Gura niringa mbiya mono. Sichikolera cyane abana bane. Ari umwakiri ko tubakora. Ngira niringa mbiya mono mwatukirange. Esaba sisi ni moko genda mugenda buyino nisa. Asante. Samaria tango ko mere nikiribu usana. Biya mono. Tiga toire chinga keji kuvaretera family ya Uncle Charles Monda guchakira kurwa somongina akwane erieta lyaye kogendera once nabakwanire mbiya muri mwensi karibu asogote nke eiwe no turamo nonye twasiriribu no mugaka Charles Nyasaye narororo nande naturinde chinga kichionsi Samaria tane meri murankorokwa nje no mungina bano yobere mare biamu. Habari zenu nyinyi wote. Tunashukuru bila mmetusaidia kukuja. Tunasema ni asante kwa watu wote ambao walitufikia karibu. Tunashukuru Mungu kwa sababu mmetufikia karibu. Na tena mkienda mtukumbuke kwa maombi kwa iboma. Sikujua siku moja tena nitasimama kwa iboma tena niongee, but Mungu ndiye anajua. Majina naitwa Achenga Nyamwea. Kwa majina naitwa Florence Pusipoli. Mimi ndio second born wa Charles Monda. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Christine Mokeira, msichana wa 3. Kwa majina naitwa Vincent Monda. Mimi ndio kijana wa 2. Kwa majina ni Divina Nyanchama. Mimi ni mke wa Vincent, kijana wa 2. Kwa majina ni Judith William.
William Monda, msichana wa 3. Caroline Monda, msichana wa mwisho. Gentiberas Mogendi, omomura Mokogotio Charles Monda, na abakeira basani n'abana kenyero bonse asoko tobwatesia korwa tata ararete chitariki 3 mpaka rero tare 28 igo nabakanire esa bali mokogenda na bali mogotigara gaiga twatebire bune family ya Monda mbuya mono esa bali engia esa bali mokogenda na bali mogotigara. Kwa majina ni Sakina Kerubo. Mimi ndio mdogo. So biamono ase bali mwansi wa tobwatisire korwa moyago ya karoga jagete paka buno ikirega koira neri biamono na kera oyomo orio oruseti kende kya omubuko gosira efamily mwensi na baira neri ngambia mono tinkweba koira neri ya radio funa ngambia mono ase okweru kwabo gotosira na boigo ekenyoro kia nyamage na inue biamono asari onsi mwakore biamono musese niwe nekara moko genda mogende no morembe biamono. Asante sana, nafikiri hiyo ndio familia, na kupitia kwa huyo ambaye amekwisha nena ni kama wametoa photo of thanks kwetu wote. Kwa hivyo onye photo of thanks ya Rurwe, I doubt whether there is anything we can do apart from helping them in our little ways wajiendeleze. Lakini niruhusu tu kwamba nimearifiwa kuna mugambi bwe kenyoreke anyorwa keigo kwa sababu labda ya serikali, labda kuna tangazo la serikali. Mugambi tafadhali kuruoro buno mugambi agocha na bago tokonya none rongori onyo anjeire nyatanjeiri she can even delegate. Fata abageni barwa wao ba Charles n'abantu bane bekenyoro bwairire naende kwanza ngoteba pole ase familia Monda bamura bamwabo batigaire babere ne familia ye yonsi pi ya Mutieli ngoteba pole sana ase ogosirio omugaka Monda kende nkiyo torakwana ase ngaki yeiga amakweli abeire ingatogotara ase amakweli rituka ase rituko nabera nyarekane nkwane na inu rero mambiti ntoka igo nkigetakeire tigatweta yarise tusabe Nyasaye gokorara kwarara ase ncherere ngiya tima eti ase umati eye ng'onde nale otakari kwenda omorangu bwe kanisa gose onye turi kogenda gochakera mambia gende kanisa erinde Nyasako bomoyo bwokomenya ngaki eri okorara Nyasaye erinde ago otinde kwa senjere kororekana na Mungu akupokee mbinguni. Fata naomba msamaha kidogo abana bamwabo mundambaro batigalete babere na musibati omwabo kakinchugo chana inumororekane nalengega bono namaite kegenderete kakinchumororekane mu 10 omwana omina karara abairi bacha ko bapole mbabarora kalimu ninchugocha na inumororekane nga asomochi mororo musibati na tebigo yomo teba kwane ngana ibere iga erinde baisaransi ande talinda akwane mwaka mundu uralire
arwara matuka arwara kunya saga anja kamurangiringa njuti muke igo wagira mbia mono bali mwarori mwabire kerori rero nari yako tukumubika gukia samaraba kandi kero kindi ntokomorora igo mbia mono amwatole miri na bagiringa mbia mono elieta nyansarura munda no yungu bwati bwo mwiso kabisa. Mwambi abacha matanga mundu minto kisa malita nguru kumera nikerbo inju muswati na tera somo chiyo nchibueka ngo bakwani mbiya mole mwezi nje narwa mama umwaboyo kuruse itali kyongongi nje bona abana bayubane onkuru kurota kerbo kuru kyongongi Pia mono Mwambi naba amate naba iri mwezi otoikange gotoengora mono nkwira ninga mbia mono bari mwezi mwanya ari tukutubwati simu yigoyo ase gasingi ya mwakorete andi gotebanga so maene nonye uminto orari rinjo inja kobwatia abona ari ngo morweire nonye ari ngi baroberetie ombono tinda wena byeko ningo wena ngochi egento nda kwanu moto tigira masaba senke na mono amasabona aro tugende gutomera Nyasaye tingo chia mwange Nyasaye abaseni bali mwarware ona nikiga ibiyo mbenya montwero sinekigari mokayende byabayiri bonsi aba amatembu ya mwambi na mbuya mono abatureti bane moramo jikongara amaiso imokango mokole iga abatureti mokole iga nyomoro onye moyo besate yo mogocha koewe yaitete ngocha gochora bangao agwito musata noetete mocho mwaka no musara mokango igoro iga mosaliuti yaira inwa abantu bane sasa asante nketimbu ati kinda akwana siri tukuri alero igona acha korupole yane ni maete njara yabanyalije bono njege ntonda basabe kera abana bakwirana torenda abana babuna abaito mumaeta abana baiga na ubago toenda agera tokorikera rituko bono abana bekaro bagenda ndoche muchande geta abande mwarabo kirese lakini Nyasaye nko bakonyale ntageto omonto bwego egwelifia chairman monyenye inchubwango munanko nyagokwana iga nye oyo mintonga kirongoli asangereri erinde tokole fata nakora kerege ntata wa isinto takeiri tokwane igora itoe lambalambi zangu. Asante Father kwa kuongoza kanisa siku ya leo na wale wageni ambao wametoka sehemu mbalimbali. Narudisha shukrani sana. Abantu baminto bali banka akare abageni bakogenda mutigare magaiga tukwana mangana abere elinde mumanya kogenda na ande na bairaniria abantu bonse pi bali babe gitoka bako kwabo aso mufuko tugasira na kurwa matanga muino mpaka aga igombi ya mono Nyasaba seseni semelie ende tokora mumaite na turakore igasi mokogenda mugende agia na Father gokoirania report tukwanirani ika mutebimbi ya mono nere. Asante. Ongaki egento kyo moiso
ayenda mukaya nantebimbaye pole yaye ase efamiri natakeire koba lakini orangeri gotisi igo nabekire rambirambi yaye ase efamiri. Mbuya mono madam wito madam chief ase rivaga ase fato ito fato toto baruani ba minto kurue kanisa ya obaracho na rorire gaso bonge nabo igo efamilia yo mugaka monda abantu ba minto bonse bekenyoru banyamage nabo igo nabageni baruo mbali ase sababu yobwanchani bw'omugaka oyo. Tumusifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Je timbu atia mangana mange gona igwa kabagaka gakeiga egere topitise ya mangana hospital kwa nire kurmambia twabere togotebanga munda numya efamilia ya Yesu niwe bono gusini gwa kwe familia ye tuorokie bitendo turuganto gakeiga tutigire familia ye egere bagore sukari na mangana na mangu kubute wiki ngima tirigasiere raisi igorende kena tenire gaiga igona tenire ase okuna kubatenga mbuya mono na inu morete kerimo bwata iga nyasaba senie kuno kurusyo mubuko na inderende nyasaye nana bakoro gwanja kwaye kuno kurusyo oko na indo irani oko konde igorende ubwanchani bwa monda mubworo kigocha egerende omongino yo bunara tigara igo omongina meri na bakoranga nyarebe na chite na toete pole igonte gete moche ngora kire kebanda buna mureigo turiko na gwetiko chiari sababu toetiko chiari omuntu kwa siringi 10 bagarie 10 gachira na boko nyorura mitini igorenda abantu ba minto aso bwanchani obugo moche ngora twansire ke kebande kenarenge nchungora yongosu na bwana muko tuberi semba kwali bagambwajete gukwana ngo kwari ngina gento na bogo chao notebyo abantu mbuya mono nchigo cha nebese igo cha iga gocha chigo cha imuka ngora abasani abairi yani wale marafiki wa monda tuonyeshe kwa vitendo tuonyeshe mapenzi ekwaya mama ete ile wimbo wakati ngine napenda nga ekero okorara ingi gosora nyara kwa kwani no monene yani munaelewa ile wimbo wetu ile wakati ngine napendanga. Thank you very much. Chugo cha ngora ngo gochega mutoe gocha chugocha buya mono sana buya mono bali barore ngambuya tokonye familia ye buya mono sana abantu baminto buya mono sana abantu baminto buya mono karuno gwancha buya mono ayana ara mapenzi ego na kuokorera gwekene buya mono kuna kuokorera gwekene abantu baminto buya mono twatebire twakwaniro buya bwa monda twakwaniro buya bwa family bono tuorokie ile mapenzi ya ukweli. Asante sana buya mono sana kurua se kebandeke bono toje kebandeke gekorekanga nekeritokere chuko chango ngora igana inwe nyasaba seniango paka nonya ndogoro inu nchuo gochaguo kaiga gochaguo kangora igo nyasanya areko nyasaba senigo seniguoka buya mono abantu ba minto buya mono okorwa no gwancha iganya saba kune chinkoro chinu buya mono abantu ba minto baro ngambuya sana buya mono sana maisi bana bogo nkonya abuo rigere linga mangana buya ka endreta buya mono sana kegima buya mono
Mbuya mono leta gocha twaro kyo bwanjani gocha so mucho yo monda mbuya mono no monto muyolenge. Mbuya mono sana. Monda igari gukwani kero monto. Iganjete kero monto abantu baminto monda no monto lenge monto bwo kumi mbuya mono. Mbuya mono abantu baminto kwa hiyo mapenzi. Asante sana mbuya mono. Mbuya mono sana inuleta gocha mona kwanya tuna gocha nesu buri gocha abu baminto njugocha ngora igo. Tikanya saba seni abantu baminto twaro kyo bwanjani gocha. Mbuya mono sana. Urabu bwanjani bwekene. Mbuya mono sana gocha so mucho yo mbuya mono kabisa mbuya mono yo mito kinanga mbuya mono sana. Chugocha ngora igo mbuya mono sana na bogo ikaye nya sana bao kolendo ikana endo irane. Tako na gochandeka chugocha ngora mbuya mono mungino murevu mbuya mono. Ganya sagu seni mbuya mono sana mbuya mono abantu baminto mbuya mono sana. Ntango chisani ibere igaba monyo kango cherego yo talinga nanguru chogo ika. Ntango. Mbuya mono sana. Ntango chisani echibere iga. Waisibara tisani kiria takika. Monyoka uchiari ga morre gosekende ngiatigara guchiaria. Nonde iga abantu babere iga nabo gento koranyo getikare tari mbuya mono sana mbuya mono. Genda guchiari otanyara goikara kini abantu buna ababa tikabana gocha atakurwera nchere njugocha ngora igo. Mbuya mono sana njugocha ngora igo mbuya mono. Yo taru kao yo tanyara goika magronari etabanto chingurunchi yo tanyara goika. Mbuya mono sana eba yo tariko nyara goika naboko rwera abwo. Karungora mabwo. Bairere gochiabwe sani go etago barete. Mbuya mono sana umulisia mbuya mono sana umulisia mbuya mono kegima. Mbuya mono abantu bamito mbuya mono. Chungora. Mbuya mono sana rama abera mbuya mono sana yo tanyara goike sani achire gochabu konya abwo mbuya mono kegima. Yo tararu na bo korra abwe sani yo mongino ina enda gochiabwo. Mbuya mono sana. Igorende kwayo machache. Naje tikandu tegento kekaiga. Egererende tukura mangana ya yokolera. Mbuya mono sana. Ono ekisauti. Maisi wankonya wono likonderi. Warafata. Nitaomba tafadhali tusimame wote, tuseme sala ya kubariki mwili, ndiposa tupeleke mwili makaburini. Sabali bagukwana tafadhali togotegerera kwa sala ya mwisho na kubariki mwili kubereka makaburini. Rero ngokoba tore Charles asorogendo rwa mwelio kurwa senseye iga Nyasaye niga mubegeta senseye na mono omurangeirie eriabo bogima bwaigoro botakwera monene nkurwa tore Charles gochagwa sore omwareganie na ndomoe omutimuko otakwera no moyoye onyore omogoko otakwera. Sabirayo sekera Kristo Mungu wetu. So togosaba bali kubugulyo mubere tafadhali mocha motokonye mongina mora ne familia abana tuandamane kwenda kwa kaburi. Kera abande bakuru matangazo nsachindo nyakaro. Kwaya pia tuandamane kwa kaburi. Tafadhali tusaidiane kubeba mwili.
ukienda kwa laini.